Thokozani ngithe ukuthi niyaphila ngani zakhehla umkhulu ndaba ezitha lo cha ngiyashesha nje kuningi engifuna ukuzokusho masinya namhlanje ngikhulume ngakho njoba ngangithembisile ukuthi ngizokhuluma ngetopic ithi uthando nedlozi kulezi zinto zombili zihlangana kanjani noma zilungiswa kanjani masifuna ukuyilungisa kakhulu siyazi ukuthi abantu abaningi bahlala bekhala ukuthi mina sengiqalile indlela yami kamoya ngihamba batha ngimthole umuntu ozothandana naye mina sengithwasile ngaqeda ngimthole umuntu ozothandana uthola ukuthi abanye mhlambe baboniswa because ilanguage elulu ukuthi ithongo likhulume nathi thina abantu benyama amaphupho baboniswa but abanye banenkinga yokukhohlwa amaphupho abanye azange bewanaka amaphupho ngiyaye ngithi la edlozini masenzilo zedlozini noma makuzothandweni hleze masingekesiyeka ama type yami sike sifocus ekutheni umuntu simphiwe idlozi ubani hleze into zethu zikalunga so umbuzo wokuqala enguthola ukuthi umbona kanjani umuntu lo umphiwe idlozi so idlozi ziningi indlela elisebenza ngazo kubani noma basebenzisa kakhulu into oqala ngifuna siyibheke kakhulu ke kuba ngamaphupho kuyenzeka ukuthi mawulela uphupho umuntu mhlawumbe uhamba naye endaweni ezihlaza amadlela alihlaza lawo mhlawumbe libambane izandla nishada nijabule mhlawumbe engazi ukuthi niyathandana so lokho kungaba amanye wamasigns esizokukhombisa ukuthi ngempela lo muntu sokumuntu omphiwe idlozi okwakho ukuthi uma ngabe usubone kanjalo bese uyahamba uyophahla umphiwe idlozi ngithokozani lokho nomkhulu ngisacela ukubuza ukuthi lokho engubone kuyikho naye ngabe uyena na umuntu ngiyene ngiphayela ukuthi ngiphilisana naye lo idlozi lakho ke linamandla ukuphendula liza kubuyisela impilo ukuthi okay yebo noma cha lokho uzobona kanjani akuyenza ukuthi isikhathi impilo zingabe straight but imawulele mawusumuntu uphupha like uphupha the very same thing ade uyiphuphile yenzeka lokho kusuke khona ne-confirmation ukuthi siyavumela uyena umuntu loyo okwesibili mhlawumbe mangabe ungasayiphuphanga nje noma mhlawumbe waphindwa umphupha lo muntu but senihambe indlela ezahlukene lokho kusuke khona ukuthi cha leli yaphupha liphethe emoya umlayezo akusesiwo lo mlayezo lesisho ukuthi akusiwo umuntu wakho loyo umbonisiwe so kodwa ke futhi enye into emele siyibheke bafowethu mawuphupha kanjalo uma suphahlile idlozi la confirmela kunzima ukuthi ungavela usukela umuntu omtshela kwesinye isikhathi kodwa yebo kuyenzeka but kunzima ngingakho kuumsebenzi wakho futhi ukuthi uphethe uphinde ubele kubantu abadala thokozani lokho nomkhulu ngiyanizwa ngozwile umlayezo wenu but bengicela ukuthi kube yini nihamba niyokhuluma nabantu bakubo ukuthi naye bembonise the very same thing lengiyibona mina sizokwazi ukuthi sibambane ngento eyodwa idlozi lizokwazi futhi lokho linawo amandla okwenza abantu bakamoya bese naye mayibone bese niyihlanganisa inkulumo yeni ikhipha into eyodwa seningabani nenzwa la ngoba labantu umphiwe idlozi lo muntu omboniswe ngamaphupho so kumele ngakho kumele ngakho ukuthi sifocus emaphuphosheni isikhathi esiningi aphethe imlayezo kamoya imlayezo ezosiphilisa nemlayezo esiphilisayo njengamanje bafowethu ingakho kubaleka ukuthi uqale kakhulu kuyo amaphupho akho umuntu wahlazile ufuna ukuzohlazela ngeqiniso ofuna ngokumoya owesikhathi umuntu ushusha ukuthi hey mina ngivele lo muntu ngifuna lo mina ngalokho idlozi ngalizwe ukuhambisela into zakho kahle because wena une type noma mhlawumbe ufuna ukwenza okufuna kuyo asiqaphele into leyo bafowethu kakhulu bese umbuzo sibili ongiyungithola bakhona ukuthi senza njani ke sesithandana nakho sifuna ukuthandana uthando liye phambili ngase ngithi mina lokho kuyaye bese kuba khona ukuthi kwenziwe okuthiwa ukukhunga imimoya ngoba ke nginezinto ezimbili ezihlukene ukukhunga nokuhlanganisa imoya okwenza la ukukhunga imoya abantu abahlanganisa imimoya ngabantu asuke sebeshadile bashade ngesintu nothi abahambe baya eHomefestival sayina ngoba lo idlozi lo mshado idlozi aliwu recognize lo mshado kufuna umshado ngokuphela bese nayihlanganisa imoya kodwa ukukhunga imoya kusuka ngabantu ababili asobethandana ngokwedlozi bezulekelelana ukukhunga imoya ke bafowethu kuyahlukana edlozini idlozi kusho ukuthi lifuna abanye bakhona ngobuhlala abanye amabhayi abanye imali emhlophe baye exchange babodwa abasebenzisa inkukhu abanye basebenzisa imbuzo kushala ukuthi idlozi liselifunani ngini ukuze le moya nizwane ngoba lokho kuncede ekutheni kusasa ningavuki senigolozelana ngesimo sedlozi ingakuthi imoya yenu intombi nendoda ayihlangananga vela nizwane lodwa bese nahlule uthando bese liyaphela bese kwazi ukuthi ahlanganiswe idlozi kanti kuhlanganiswe idlozi yini nihlule ucabanga ukuthi nilungisa kanjani le asiqaphele ukuthi ibalekile lento futhi ke asingalenzi ipolice ukuthi uhambe lokhu uyikhunga uhambe uyikhunga nabantu uhambe uyikhunga abantu ngoba uzongena enkingeni kusasa ingakho la idlozini kubalekile ukuthi uzazi indlela yakho uma uyiqala ukuthi ngifunani noma ngiyaphi lokho kuzonceda ukuthi idlozi lakho lisebenzisane nawe nibe moya munye bese into ziyaphambili so bafowethu sinakena amaphupho sinakena ukuthi kuhamba kanjani hleze abanye nje bakhonjiswa mhlambe baye bathi ama soulmate ngesingisi wabo kodwa bona zange benake nxa amaphupho abanye kunalo umuntu mina yami iphethwe ikhehla vele mina angifuna indoda kanti cha nguwe nomqondo osebenzisayo ukuthi awufuna indoda ikhehla lakho licabangela ukuthi ufuna umuntu ube khona umuntu ozwana naye asuyeke lo mqondo idlozi liyakhuluma leke laphila emhlabeni lake laba umuntu
umoya manje selibuya lizosebenzisa ngendlela right into asiyiqapheli kakhulu ke bafowethu ingakho nje ukhona nabanye bathi mina mkhulu ngiyazama la idlozini kodwa futhi mina ngiyathi nginenkani cha ngozenza inkani zithobe hamba lohlala isimoya bese uyayithoba bese uyayazi inkani yakho ukuthi ifika biphela lapho izokwazi idlozi bese ziyalunga bafowethu ziye phambili because sifuna impilo la idlozini asizenzile ngokuthanda kwethu kodwa senziwa yidlozi kakhulu so ngithe mina ukuthi umuntu uyampopa umboniso kakhulu bese niyokhunga imimoya nizokwazi ukuthi nithobelane nizwana uzokwazi ukuthi iboyfriend yakho uma uthi uyophahla ngo6 ingathi uyibafaneni yazi ukuthi uyophahla uma nithi niye emanzini yazi ukuthi uye emanzini ngaloku utshela uma uvuka ekseni uphuphile ingathi usuqalile kamaphupha akhe enyongo manje kubhlungu nje leyo bafethu kumele umuntu ozokunderstand uma uvuka ekseni umphupho ukuthi ebese yakunderstand iphupho likhuluma noma ukuthi lithini iphupho nizokwazi ukuthi lihlaziyo ngoba uphupho iwona waphethe way400 ilozi lifuna umuntu ozokuthanda ezokunakekela wena mawusafuna ama-type akho azohamba uthenga use kusebenzise kulahle kanjalo ilozi lizokushiya cela lishiya la ngoba uhamba uyifaka emathafeni akho kodwa ukhona umuntu obekele wena ngiyabonga bafethu